akufuni kodwa ithi le ndaba Thixo sizwile ngezindlebe zethu ngoba baba bethu basitshenile ngokwenziwa Mhlengi yabasendulo libonge igama lenkosi ngoba abantu bayibathuke masikhuluma indaba zenkosi enkulu yasekuphakameni kuthiwa hawu laba abantwana abancane kangaka bayithatha aphi lezi zinto abayikhulunyayo cha satshenwa ngabazali bethu abasikhulisile ekukholweni akabonga uNkulunkulu manje uneshwa kumuntu ongatshenwa ngalutho ngoba bayibathi abatsheniwe mase bekhuluma ebese banokukhuluma ukuthi hayi akufanele sikhulume ngeke singakusho sakutshenwala alibonga igama lenkosi manje ngiyathanda lapha emzini wasephameni kade kukhona umfundisi uNgubane emhleni kababamkhulu umprofeti umfundisi uNgubane ngenye imini lapha emzini wasekuphakameni uxoxa indaba ngoba inkosi enkulu yasekuphakameni yayivamile kube njalo imnike inkonzo uthi mayekhuluma ephatha lenkonzo uxoxa indaba ngamafukuzela uthi ngenye imini babehleli emzini wasekuphakameni igcawini lapha ngasendlini yeyitine eyibovu emzini wasekuphakameni lendlu engasekamu eqondene noBhekuzulu uthi babehlezi lapho nayo inkosi ikhona phakathi kwabo uthi kuhleziwe kuxoxwa kumnandi nomafukuzele ekhona phakathi kwalabo bantu ababehleli nenkosi bekhuluma ngaleso sikhathi mayikhulunywa le ndaba bebeyikhuluma itholakala inkosi enkulu yasekuphakameni babamkhulu isithuli isidangele base beqhubeka bekhuluma laba kuthe ekukhulumeni kwabo base bebanomuzwa nabo okudangala ukuthi hawu ubaba wathula manje kade sixoxa sonke kumnandi base bethula kwase kuthuleka isithi inkosi enkulu yasekuphakameni babamkhulu uthi hawu bantu abami uthi anibuza ngani ukuthi baba kwenze njani wadangala baba kwenze njani wangabe sewuqhubeka nengxoxo besiyikhuluma na isithi inkosi enkulu yasekuphakameni ithi hayi bantu bami nibona ngithuli nje kwase kuphawulwa umafukuzela uthi hawu baba besizokubuza kanjani ngoba wena uhlanya lasezulwini wayeyazi uJan Dube eminye emsebenzi yenkosi enkulu yasekuphakameni ngoba naba bembuza wayeyabachazele ngoba wayesebhalile nezincwadi eziningi ngemsebenzi kaShembe ayeyenza phambi kwamehlo akhe alibonga igama lenkosi uthi hawu besokubuza kanjani wena uhlanya lasezulwini isithi inkosi enkulu yasekuphakameni hayi bantu bami bekufanele ngibuze uthi uyabona amafukuzela njengoba ngithuli sengibuya lapha ekhaya kini ohlanga uthi ngifike lapha ekhaya kini uthi wena Jan Dube mafukuzela wawuze lapha uNkulunkulu wazocela ingane yomfana uthi nje made ngilapha kini ekhaya uthi ngifika unkosikazi wakho ngafica ingilosi zasezulwini ziphezulu kwakhe uthi lezi ingilosi bezakha uthi bezakha ingane esinyeni sakhe kodwa zakha ingane yentombazana wena Jan Dube wafika lapho uzocela ingane yomfana uthi uShembe ngithema ngifika kulezi ingilosi uthi ngase ngima ngase ngiyabuza ukuthi leyo ngane niyakha lapho inganeni uthi zingiphendulile zathi hayi sakhe ingane yentombazana uthi ngabe sengithi kodwa umafukuzela wayecela ingane yomfana mayikhona indlela ishintsheni leyo ngane leyo kube ingane yentombazana uthi uShembe zithe ingilosi kimi kube ingane yomfana uthi uShembe zithe ingilosi kimi cha Shembe akusakwazi ukuthi kushintshe sesikude kakhulu nalomsebenzi wokwakha lengane yentombazana lapha esinyeni sikamka Jan Dube umakhumalo uthi sesihambe kakhulu nomsebenzi uthi uShembe ngibe sengiyishiya le ingilosi siqhubeka zakhe ingane yentombazana uthi kodwa ngiyazi ngoba mina elamizwi liyadala uthi leya ngane yakhiwa lapha kuzoba ingane yomfana libonga igama lenkosi nangempela kwabanjalo uthe makuhamba isikhathi uShembe ukusho lokhu ikhonze ezinhle enkosini uJan Dube bahlezi naye lapha nomfundisi uNgubane akazi nokwazi ukuthi umkakhe usithwele wayengazi wayiqabuka nje lenkulumo eshiwo uShembe lapha phambi kwakhe engenalwazi uthena ngempela mayisefika ekhaya hayi kwase kuhamba izinsuku wayesethola ukuthi ngempela lo nkosikazi wakhe usemuhle sahamba isikhathi usethi uShembe Jan Dube leya ngane bekuyingane yentombazane yakhiwayo uthi kodwa izozalwa ingane yomfana uthi uyoyibona ngalokhu iyoba yinhle njengentombazana alibonga igama lenkosi
yazalwa lengane igama layo kwawusobantu, yazi yahamba emhlabeni ingakazi iganwe. Abayaziyo bathi isakhiwo sayo yayinjengengane yentombazana, kodwa kuyingane yomfana, ngoba ingilosi noma zase ihambe kangakanani nomsebenzi wokwakha ingane yentombazana, kodwa uShembe wayeseluyisizwi lokuthi lengane yomfana, kwase kushintsha automatically ukuthi ingane kube eyomfana ngezwi likaShembe. Akabonga uNkulunkulu. Ilolo lizwi elisibuthile lapha elilalelwa nazi ingilosi. Ngosibusa bezwini.